Wel, mae'r bencampwraig bron a cyrraedd y cylch gwerthu. A mae yna lot o edrych ymlaen, mae'r lle yn orlawn. Ond faint fydd y pris eleni? 7,000 o ddillynedd. A mae David Davies o Parc y Balan, Arwerthwr yn marchadol gellau gyda fi'n gwmni. David, 7,000 o ddillynedd. Un i'n mynd i gael mwy na 7,000 eleni, achos dyma hi, mae'n cerdded fewn i'r cylch. Sy'n braf gweld, chwaneg na 7, mae'n siŵr, mae'n set yma, mae'n first class. O, mae'n picture yn dwi. Top line da ni, mae'n cario da drwad. A mae'n cerdded y dda hefyd, ti'n bo. Yn dwi. Mae gen o'n y potensial i wneud buwch, mae'n siŵr os ys rhaid, ti'n bo. Ac i esbonio i bobl nawr, fydda nhw ddim yn gwerthu mewn pence per kilo fan hyn, fydda nhw'n gwerthu nawr yn lan fesul 100 neu 500 gobeithio. Lan fesul 1,000 gobeithio. Wel, pwy a wir. A Tecwyn wedi cyhoeddi bod hi'n iawn i fagu hefyd, felly mae hwnna yn mynd i dicio sawl bocs yn dywed David. A swn i'n syni o seithi fynd i fagu, ti'n bo, mae'n y stael dda ni. Mae'n real cowmaker. Mae'n werth i'w gweld. Felly, dowch i ni daweli am eiliad i ni gael clywed yr arwerthwr yn mynd trwy bethau. We're selling her in pounds in the lump, selling her in pounds. What are you going to say? 12, 11, 10,000, let's get away. 10,000, 8,000, 7,000, stop me when you're ready. 5,000, let's get away. 5,000, I'll say. 5,000, 5,000, 4,000, and let's get away. 4,000 bid. At 40 bid now to 4,000 bid. Just help yourselves. At 4,000 bid. At 40 bid now to 4,000 bid. 4 bid, 40 bid now to 4,2, 4,5, 4,5, 4,8, 4,8, 5,000 bid. 5 bid now to 5,000 bid. At 5 bid, 5,2, 5,5, 5,5 bid now to 5,8, 5,8 bid, 6,000, 6,000 bid, 6,000 bid. Take another 2 to move it on. At 6,000 bid. At 6 bid. 6 of the bid, then a 6,000, then a bid, a 6 of the bid, all out far right. At 6,000 bid. At 6 of the bid, the bids for the starter. At 6,000 bid. At 6 of the bid, then a 6,000 bid, the champion heifer, the supreme champion, 6-2, 6-2, 6-2 of the bid, then a 6-2 bid, starters out. At 6,002, 6-2 of the bid, then a 6-2 starters out. At 6,200 Mae di sefyll chydig bach, yw i'n mynd i gael ail wynt. When are you going to see a heifer of this quality again? At 6,002, 6-2 of the bid, then a 6-2, come back with 5 if you like. Bydd Tecwyn eisiau chwaneg yn fwy, dwi'n meddwl, yn bydd Gwartheg, am rhywbeth creadur o'r ansawdd yma. So, heifer home bred Gwartheg o hefyd. 6,500, Arwyn y cigwydd mewn. Arwyn fewn. 6-8 bid, 7,000 sir, 7,000 bid. At 7 of the bid, take 2 now. At 7,2 bid. Arwyn Morgan fewn. 7,002 bid, 7,5 sir, 7,5. 7,5 bid. At 7,5 at 8, 7,8 bid, 7,000. Arwyn mas, mae'n ysgwyd i ben. Mae Arwyn mas. At 7,800 starters out, you want to come back. Ni bron a cyrraedd 8,000 bid. At 7,800, you lose it on the front row. All done and away. At 7,000, 8,000 bid. Dwi'n meddwl bod Arwyn ôl fewn, 8,000. At 8,000 bid, 8,500 if you like. At 8,000 bid, or 2 if it's still going to help. At 8,000 bid. 8,000. Gadwch chi fynd, boys. I ni mynd i'r cyfeiriad cywir, David. At 8,000, selling in the front. At 8,2 bid. 8,2 bid, then at 8,2 bid. You didn't mean no the last time. At 8,2 bid. A mae Arwyn yn bendant yn gweud da trwy'n. At 8,002, you lose it in the front. Well, thanks for your help, sir. At 8,200, and she's an away and done. At 8, want to take a flyer? 8-5. 8-5. Arwyn ôl mewn to. 8-5 yn y byd now, 8-5 bid. Mae yn ôl mewn. 8-5 yn y byd now, 8, sir. Mae wedi dod ôl eto. At 8,005 in a bid now, at 8-5, take 8 if you like. At 8,500 bid. At 8,500 he shakes his head. At 8,500 selling in the front. Arwyn i chael I, dwi'n meddwl. And away at 8,000. You've got a chance at 8,500. Morgan Family Butchers. Ardderchog. Gwartheg. A chi fachan yw Arwyn wedi prynu y pen campwr yma sawl gwaith, David. Mae o'n gwsberiol yn y ffair yma Gwartheg o. Dyna ni, Arwyn Morgans a'r teulu a'r cygyddion. Cardi yn y bôn, a pwy wedodd bod Cardis yn dyn, gwed?
Wel, ie, yn Just hollol. do the presentation. Wedi mynd amdani Some very eleni nice eto. champagne going to Mr. And he gets a kiss, lucky Ie, chap. llongyfarchiadau i Arwyn a trigolion Llanelwedd ar ardal mynd i gael y cig gorau unwaith eto. O, fyna fita wan, mae'n siŵr yn bydd. Bydd yn wir. O, da iawn ti Arwyn. Ie, 8,000 a hanner. Yn bris teilwng a teg. O, pris teg iawn am yr effer chwarae teg, ti'n gwbo. Oedd hi'n first class effer a mae wedi cael pris taclish amdani fyd chwarae teg. Do wir. And a Mae'n bottle siŵr of bydd Tecwyn yn ddigon bodlon ac yn hapus president iawn. from Mr. Denley Jenkins. Ac ni'n gweld nawr mae'r is-bencampwr fewn. Heffer o Bonsenni. And Ie, the lady hon ambassador, effer nice eto, to see you. I wish I got a smart. kiss. Mae'n cario dda. Ond y Should have led yn bought y the tu nôl, mae'n champion. cario I'd dda like ar ei to go. fflatau yn y There top we na wan, go. dwi'n meddwl. Well done, Tecwyn. Many congratulations. And to Morgan Family Butchers. No, settle down again. Number 73. Number 73. 631 Reit, kilos ni worth wedi of weld am heifer faint eith hon nawr, from Dafydd. Alfred and O, Sam. siŵr fydd hon o gwmpas y Williams. 5,000, No 6,000, introduction mae'n siŵr. necessary So ti feddwl, ma' whatsoever. She's Lulu. She was a reserve champion heifer. O, ma' hon yn Went on to cracker, be yndw? today's reserve supreme Mae'n effer, ti'n gwbo, mae'n champion. effer daclish iawn, mae'n llawn cig, ddim yn colli yn lle, ti'n gwbo. Mae'n hyddiannol iawn o'r is-bencampwr chwarae teg. Reserve Ydi champion mai. heifer, reserve supreme champion. What are we going to say for her then? Tybed am faint eith hon 7, nawr. 6, 5,000 and away. 5,000 or say. 5,000. Mae'n trial 4,000. dechrau'n Let's get 5,000. away then. 3,000. Mae lawr i 3,000. 2,000 We're i on off. the road at 3,000 bid. At 3 at a bit. Mae'n rhad fyna, mae'n jet fyna, and yndi? a bit. At 3 bid 2. Disgwylion eisiau symud wan, 3,2 at a bit. siŵr At braidd i 3,2 at a bit. Gadw i fynd nawr, dwi'n meddwl, 3,200 yndw i? bid. At 3,2 bid. 3,5. 3,5 bid. At 3,5 at a bit. At 3,5 at a bit. At 3,5 bid. You want to come back? 3,5 up to you. At 3,8. 3,8 bid. At Mynd lan at 3,008 bedair bid. mil. At 3,8 bid. At 3,8 bid. Help yourselves, boys and girls. At 3,800 bid. 3,800 dwi ar hyn o bryd. Mae dal yn rhad fyna am effer o'r ansawdd yma. Yndi, mae, ti'n gwbo. Felly hon neud y ddwy job hefyd yn gallu. Yndi. Mae 'di croesi'r pedwar, yndi? 4,000 erbyn hyn. both out in the front. At 4,000, I'll take 2 to move it on. At 4,000 bid. At 4 bid, now at 4,000 bid. Just feast your eyes on her. At 4,000 Mae bid. wedi aros, ti'n gweld, Dafydd? Ar 4,000, You're both out in the front. Ddim yn edrych yn debyg i thi symud Selling away. All llawer. done and away then at 4,000. 2, 4-2, 4-2. O, rhywun wedi dod mewn ar y reiliad o la un. Don't get dark till 4. We can Ti carry drama. on. At 4-2, Wel, yn dyfyn, at ti 4-5 densiwn. At 4-2 bid. 4,002. 4,000, 200. 4-5 Peder a hanner. 4-5 at a bit now. 4-5 at a bit now. 4-8 is it? Mae'n peder a hanner. 4-8 bid now. 4-8 bid. At 4-8 still out on the A mae'n left mynd as at well. 5,000. 4,008 bid. At 4-8 bid now. 4-8. The last call selling down below. Selling down below. Sy'n braf sy'n All cyrraedd y done away pump, then fydd. at Byse, Dafydd. 4,800. 4,800 oedd hi'n y diwedd. Where are you? In Yeah, the corner. it's Mr. Andy Watkins? boy. Yep. Lovely job. Mrs. Watkins, beautiful heifer. We'll hear more about her to go on. That's Mr for certain. Watkins. Mrs Watkins, wedon nhw. Now we go A dyma hi'n to cerdded. 674. Ie, rhyw Mrs Watkins oedd hi wedi mentro ffoced a wedi wneud hi ar y diwedd. Wel, Dafydd, be wneud hi felly 8,000 a hanner am effer Tecwyn am Twilight. Ie, chwarae teg, bris iawn yn dweud. Pris teg i'r brynwr Arwerth wrth i ddweud am y champion yn y ffair iddo. Mae'n glod ydyn nhw chwarae teg yn nhw. Cael ei rewardion iawn amdani'n diwedd chwarae teg. Mi fydd Tecwyn yn ei gofodlon, dwi'n O, meddwl, swn i'n hapus meddwl. iawn wrth i fe fynd ar yr awyren a'i Seland Newydd. Siwr. Arbennig. Pob hwyl i ti hefyd efo'r y gwerthu fyna'n marchnad Dolgellau, a diolch i ti am ymuno dyn ni. Dim problem, dy hol Diolch ti. i ti, Dafydd. Thank you. £4 he's brought in.